laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسار على ملته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتي الله سبحانه وتعالى kanko Allahu azza wa jalla handuɗo e yettore nden, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala neminɗo en nemaji ɗi tawata anda ittiri majje si wona kanko tun. En jarnimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Mi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal si wona kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. Mi seedike wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oɓe jiyaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla nelaɓe makko. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e dow dendanangal ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala artuɗo ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. ara yeeso ɗum mi salmini o ngoɗo salminago islam, salminago iman, salminago ngo julɗo kala julɗo shar'inanayo o salmin o hiwrora ɗum siɗɗo makko julɗo. aray ɓawti ɗum ɗon yewtere meɗen nden inchallahu azza wa jalla bi tawfiqi nde yiiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko ɗum woni alhidayatu bittiba'i rasuli sallallahu alayhi wa sallama la bittiba'i gayrihi. mana muɗum ngal ɗo peewal ngal tawata ko ngal Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi ngal o waɗi diina. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi ngal o waɗi sharia makko on. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi ngal o waɗi ko o rewirte kon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. kanko Allahu azza wa jalla o suɓi ngal o waɗi ngal laawol yaarugol ngol ka aljanna. o suɓi ngal kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi ɗum laawol ngol tawata ko laawol daɗirgol ngeeɗo yiite e ɗeɗo lette makko kanko Allahu jalla wa ala.
ɗum ko wonirta ko jokkugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama wona jokkugol goɗɗo goo ko wonaɓe kamɓe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ko waɗi ɗum ɗo yimɓe ɗuɗuɓe no majja ɗum e oɗo zaman meɗen hannde faamugol maɓɓe wonde ngal ɗo peewal neɗɗanke on no waawi feewude hara kanko e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe luutondiri. faamugol maɓɓe wonde neɗɗanke on no waawi humade e neɗɗo goo mo wona nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o jokka on ɗon o ɗofto on ɗon o wona e peewal. faamugol maɓɓe wonde neɗɗo no waawi rewde allahu tabaraka wa ta'ala e oɗo zaman meɗen hara kanko neɗɗanke on o jogitaaki oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata yimɓe ɗuɗuɓe oɗo zaman no faamiri ni hiɓe fiɓiri ni. wirnaaki hay gooto e meɗen wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allahu tabaraka wa ta'ala o suɓike ɓe kanko allahu azza wa jalla o ɓurniɓe o waɗiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu yurmede wonande ndeɗo tagore wona o wiri en noon ka qur'anare makko teddunde o wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin menen men nelalima an muhammad alayhi salatu wassalam men imminalima men nelalima siwana yurmede wonande tagore nden. allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde ko o neli kon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo no luutondiri e ko faami ɗum buyɓeɗo yimɓe heferaɓe faamuɓe wonde kaɗo diina nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko diina gere faamuɓe wonde kaɗo diina nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko diina ɓittinay ka neɗɗo faamuɓe wonde kaɗo diina nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko diina feccay ka. allahu azza wa jalla o wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o wi wonde men neliralima ko ayyo muhammad alayhi salatu wassalam si wona yurmede wonande tagore ndende dendagal mayre. oɗo nelaɗo mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o neliri yurmede wonande tagore nden kanko allahu tabaraka wa ta'ala o nelali ɓe faade e leñol maɓɓe ngol tun kanko allahu tabaraka wa ta'ala o nelali ɓe faade e yimɓe nder suudu maɓɓe tun kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o neli ɓe ko dendangal e ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe kañum may jinna. allahu azza wa jalla o waɗi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko huuɓitungal e dendangal ɓiɓɓe adama ɓe tawata ko wonɓe e ɗeɗo mofte maɓɓe. kanko neɗɗo on guri makko ngi ɓawlihimo nder ton guri makko ngi rawnihimo nder ton guri makko ngi wojjihimo nder ton haala ka o wowlata wo ka o wowlata allahu tabaraka wa ta'ala no naadimo e ngal ɗo nelal muhammad alayhi salatu wassalam ko wona noon ɗiɗo jinnaji kadi e dendangal leƴƴi ko woni e majji jinnaji ɗin no ɗi wayi wono ɗi wayi kandi e leƴƴi majji sertuɗi ɗi dendangal majji e ɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe tawi ɓen haa e jinnaji ɗi tawata ko sakkitoyteɗi tagede ɗin ɗi dendangal majji hiɗi naati e nelal maɓɓe ngal kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. ɗum wani si kanko allahu azza wa jalla o wi wonde qul ya ayyuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a o wi ko ayyo muhammad alayhi salatu wassalamu ma kam ɓeeɗo ko onon yo yimɓe karmo koɓe goo ɓe wattoray wonde annasu on gonɗon sengo no naatori ɗon hay jinnaji ɗin ko on dendangal moɗon ande min komi nelaɗo allahu tabaraka wa ta'ala faade e moɗon on dendangal e aya go kanko allahu azza wa jalla o wi wonde wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida
allahu azza wa jalla o wi wonde o neli muhammad alayhi salatu wassalamu faade e meɗen e dendangal o wi kanko allahu o yoni ko seedi ɗum haysi goɗɗo goo seedaki kanko allahu azza wa jalla o yoni ko seedi ɗum ɗon e aya goo wi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira o wi menen men nelaali man siwona faade e yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe kañum may jinnaji ɗin ɗi dendangal majji ko a weltinirowo ɓeeɗo moƴƴinɓe e maɓɓe naatugol aljanna ko a jertinirowo ɓeeɗo bonnuɓe e maɓɓe naatugol yiite idan kanko allahu azza wa jalla o suɓiɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam o waɗi nelal maɓɓe ngal ko nelal ngal tawata ko huuɓitungal tawi no serti eno o neliri noon ɓeya nelaaɓe aditiiɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam tawi ɓen ɗo gooto kala e maɓɓe ko nelano ko faade e yimɓe muɗum ɓen wona allahu azza wa jalla wiiri noon laqad arsalna nuhan ila qawmihi o wi wa ila aadin akhahum huuda o wi wa ila samuda akhahum saliha o wi wa ila madyana akhahum shuaiba kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓeeɗo ɓe dendangal maɓɓe haa hewti e annabi isa alayhi salatu wassalam gooto kala e maɓɓe nelal muɗum ngal ko nelal ngal tawata hingal hertinanano yimɓe amma nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe nelal maɓɓe ngal no huuɓiti yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe bi mana ɓiɓɓe adama ɓen ɓe dendangal maɓɓe ka mofte maɓɓe wa kadalika nelal maɓɓe ngal no huuɓiti jinnaji ɗin ɗi dendangal majji e mofte maɓɓe ɗin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko allahu azza wa jalla o suɓiɓe o waɗiɓe hoore laawol ngol tawata ko laawol feewngol yahaygol ngol haaka makko o suɓiɓe kanko allahu tabaraka wa taala o waɗiɓe e kaaɗo diina ka kanko allahu on o suɓi kanko allahu tabaraka wa taala o welana en diina wona o andintiri noon nelaɗo alayhi salatu wassalamu nemaji ɗi kanko allahu jalla wa ala o nemini ɓe o andintini ɓe ɗum kanko allahu jalla wa ala o wi wa wajadaka dallan fahada ay joomi maɗa tabaraka wa taala e o tawanoma ko a majjaɗo laawol tawi a andagol ɗo laawol ngol tawata ko yahaygol ka aljanna a anda ko laawol hongol rewata ha joomi maɗa yiɗama a anda ko laawol hongol rewata ha serta e cheytan a anda ko laawol hongol woni ko rewata ha daɗa ngeɗo yiite makko kanko allahu tabaraka wa taala yottoyoɗa e ɗiɗo nemaji makko e kanko allahu o tawalima hiɗa majja ɗum ɗo fa hada o fewnuma ay allahu azza wa jal o tabintini e oɗo aya tedduɗo wonde nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kanko allahu on o fewniɓe e ngol ɗo laawol ko wona noon kanko allahu azza wa jalla o banginiri ɗum kadi e ayeje goo e aya goo o wi kanko allahu tabaraka wa taala ka hollugol wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ko e laawol feewugol ngol ɓe woni kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde innaka la ala siratin mustaqim am muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet a sabitide mi wondi hiɗa e hoore laawol ngol tawata ko feewugol yahaygol ngol ha ka aljanna ngol ɗo laawol ngol wonɗa e muɗum ko ngol woni laawol ngol mi yiɗi ngol ɗo laawol ngol wonɗa e muɗum ko ngol woni laawol ngol mi suɓingol ngol ɗo laawol ngol wonɗa e muɗum ko ngol woni laawol diina an kanko ngol ɗo yaata ha ka aljanna kanko allahu o ɓanginani e wonde nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe e hoore ngol ɗo laawol ngol tawata ko yahaygol ngol ka aljanna on waɗi si tawi o wi kanko subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ay ngol ɗo laawol ngol nelaɗo an o woni on noddude e muɗum ngol ɗo laawol ngol muhammad alayhi salatu wassalam woni on e tindinde ngol muhammad alayhi salatu wassalam woni on e ɓanginande ko ngol woni laawol an feewugol yahaygol ngol ha ka aljannaji an
allahu wi fattabi'uhu jokke ngolɗon laawol wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wata on jokku ɗiɗo laawi ɗi tawata ko luutondirɗi e ngol laawol wata on jokku ɗiɗo laawi ɗi tawata ko sincaaɗi wata on jokku ɗiɗo laawi ɗi tawata kamɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe jannaani allahu azza wa jalla o wi wonde jokke ngolɗon wata on selu ngolɗon naaton e laawi goo sakko ɗi senda on e ngolɗo laawol ɗan naɓaygol on haa ka aljanna ɗum waɗi si tawi no waɗi hadis o tawata imam ahmad ibni hambalin ɓe fillimo ka musnad maɓɓe imam ibnu maja kadi no fillimo ka sunan maɓɓe hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo woni abdoullahi ibnu mas'udin radiallahu anhu ɓe maki hatta lana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam hattan faqala hada sabilullahi mustaqim ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماك wonde ñande goore meɗen wonduno e nelaɗo allahu on jalla wa ala woni muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslimi ñande goore meɗen wonduno e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe siifani men ciifol kal leydi ɓe maaki wonde ngolɗo laawol ko ngolɗo woni laawol allahu tabaraka wa ta'ala naɓaygol ngol haa ka aljanna hada sabilullahi mustaqim ko ngol ɗo woni laawol ngol tawata ko laawol allahu fewngol ngol ɓe maki yeeso ɗum nelaano alayhi salatu wassalam ɓe siifi ka sengo ñaamo ngol ɗon laawol ciifi ɗuuɗuɗi ka sengo nano laawol kadi ɓe ciifi ɗon ciifi ɗuuɗuɗi ɓe maki ɗiɗi hayni ɗon ɗo ɗiɗo laawi ala e majji laawol hay e gootol siwana cheytanuru no dari e ngol ɗon laawol imma cheytanuru ka jinnaji walla cheytanuru ka yimɓe tawa hindu noddude yimɓe ɓen faade e ngol ɗon laawol kamɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe jangi oɗon aya wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o holli wonde ngol laawol ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu woni e muɗum ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu noddi e muɗum ko ngol ɗon woni laawol makko kanko allahu ngol neɗɗo on rewata kanko neɗɗo on o rewira allahu tabaraka wa ta'ala ngol ɗon laawol o jokka ngol ɗon o rewa e ngol ɗon o wona jiyaaɗo allahu tabaraka wa ta'ala yiɗaaɗo ka makko jiyaaɗo allahu tabaraka wa ta'ala daɗowo lette makko ɗen jiyaaɗo makko kanko allahu jalla wa ala mo tawata ko gaɓoytooɗo yurmede makko nden nemaji makko ɗin ka aljannaji nelaaɗo alayhi salatu wassalam jomi meɗen tabaraka wa ta'ala tabintini kadi e aya goo wonde kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe woni noddude e muɗum kon ko e laawol ngol tawata ko laawol yahaygol ngol ka aljanna allahu azza wa jalla o wi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim o wi pellet mi wondi am muhammad alayhi salatu wassalam hiɗa tindina hiɗa sappina hiɗa holla ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol yahaygol ngol haa ka aljanna kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam oɗo waɗi si joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗi malore meɗen nden nde dendangal mayre ko ñentingol ɓe malkiso meɗen ngon ngo dendangal maggo ko lundagol ɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam joni noon si tawi en taskike oɗo zaman mo wonden e muɗum hannde yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko lundiɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam tawale ko yimɓe nodditiɓe wonde ko ɓe julɓe yimɓe nodditiɓe wonde hiɓe jaɓi muhammad alayhi salatu wassalamu ko nelaaɗo maɓɓe on ko annabajo maɓɓe on kono si a ndaariɓe ka sengo diina a taway kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe luutodiri ka diina woɓɓe maɓɓe suɓi jokkugol alyahudu kañumma e nasara woɓɓe e maɓɓe suɓi jokkugol weli e foti ko wonki muɗum ki woni e cuɗanɗe ɗum kon woɓɓe e maɓɓe suɓi
ndaarugol kala ko tawata ko haldi fotti ko bolonda wallini ko ɗum yaadi e deftere allahu de walla luutoniri yaadi e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam walla luutoniri ɓe hippi e hoore ɗum ɗon ɓe wi ko ɗum ɗon woni ko ɓe jokkata woɓɓe ko kadi ndaari kala ko tawata pellet karamo ko maɓɓe wowlaniɓe fotino yaadi e deftere allahu nden fotino yaadi e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam walla no lundi ɗiɗo ɗiɗi kamɓe kadi ɓe hippi e ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni tanaji ɗi tawata ko ɗi wuruɗen e muɗum ɗin hannde yimɓe ɓe tawata pellet ko ɓe andanɗa hoore maɗa laawol ngol ɓe jokkingol ko haalisu sirati nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bimana ko laawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu laaɓugol ngol hannde ɗum ɗon ko yimɓe ɓe tawata ko fanɗuɓe e nodditiɓe ɓen kajulɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe fanɗi hattirde fanɗugol kajulɓe tawi noon en ala peewal hay e gootal siwana si en ñentini nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam waɗi allahu azza wa jalla o ɓanginani en nelaɗo alayhi salatu wassalamu o waɗiɓe ka hoore peewal kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani e wonde ko ɓe noddata faade e muɗum kon ko ɗum woni peewal ngal o ɓanginani en kadi kanko allahu tabaraka wa taala wonde kala neɗɗanke mo tawata ko feewowo ko be kanko neɗɗo on o ñentina nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam dare moƴƴa allahu azza wa jalla o wi en ka qur'anare makko teddune laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha walyawma al akhira wa dhakara allaha kathira kanko allahu azza wa jalla o holli en wonde si tawi hawri hiɗen faala almami hiɗen faala ñentinteɗo hiɗen faala ɗofteteɗo hiɗen faala ñembeteɗo o wi ka diina meɗen ɗo ɗum laatani kenge nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum noon ko hombo jaɓata ɗum ko kala neɗɗo mo tawata pellet ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko wonɗo ɗaɓɓude ka o fottoye allahu tabaraka wa taala yawma alqiyama tawa ko fottande nafayde mo kanko neɗɗo on hara ko fottande nde kanko neɗɗo on o weltoyto e muɗum hara o wirtotako e mum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko allahu o wi en wonde in tuti'uhu tahtadu si tawi hawri on ɗoftike muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet on feeway mana muɗum si tawi hawri en jokkiɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko halda e sikke e wonay e ngol ɗo laawol ngol tawata ko feewugol yahay ngolngol haa ka aljanna kanko jomi meɗen tabaraka wa taala o ɓangini wonde kala ɗoftiɗo muhammad alayhi salatu wassalam haray ko kanko allahu on tigi ɗofti allahu jalla wa ala wi man yutai rasula faqad ataa allah o wi kala neɗɗo ɗoftiɗo muhammad alayhi salatu wassalamu nelaɗo amen on haray ko pellet gomɗi on ɗon neɗɗo ɗoftike allahu azza wa jalla ko waɗi ko allahu on neli men hono hande enen jama on no suɓi wonde kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalam jogitagol ka no ɓe jogitorno noon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen wona e ɗum ɗon no ɓe wonirno noon yimɓe ɓen no suɓi wonde hande ko hunde nde tawata nde wawata gasude aduna on ko aduna mo tawata o yaaji yimɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata ɓe hettike ɗum ɗo ko suɓande nde tawata ɓurɓe ɗuɗude yimɓe ɓen no suɓi ɗum tawi ko suɓande nde tawata nde nafata hay e gooto allahu tabaraka wa taala diina ka o neliriɓe kan ko diina ka o suɓi kay yo o rewire kanko subhanahu wa taala ha dargal ngal daro se ndaari yimɓe buy hannde kamɓe ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe ɗettay woni fiyakuuji diina kam ɓe eɓɓa e aduna maɓɓe on kala ko ɓe ndaari ɓe tawi hi waway yaadude hara goɗɗo aybinaari ɓe waway yaadude hara goɗɗo taƴaaki ɓe waway yaadude tawa goɗɗo wikkaaki ɓe ɓe jaɓa ɗum ɗon amma ko tawata kon hiɓe anndi ɗum ɗon si ɓe memmini jama on wikkoto ɓe jama on jalkitay ɓe jama on taƴoto ɓe ɗin ɗon piiji ɓe wallinaɗi ɓe inna hannde ka wonɗen e oɗo karnu ɗiɗo ko piiji ɗi tawata ɗi wawata gasude ɓe waɗiɗo ko piiji ɗi tawata ɗi wawata gasude joni noon enen si tawi hawri ko noon woni ko suɓorɗen kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala haray ɗum ko nandindinagol e alyahud kañum mayan nasara
yimɓe ɓe tawata kamɓe defte ɗi allahu tabaraka wa taala tippinnoɗen e maɓɓe ɓe ndaaray e majje ko tawata konko ko ɓe faami yaaday e zamanu maɓɓe on ɓe tabintina ɗum ɗon kala ko ɓe tañƴini yaadata e zamanu maɓɓe on e faamu maɓɓe kamɓe ɗin ɗon piiji ɓe wallinira ɗi ɓaawo ɓe jaɓa yoga e deftere nden ɓe sela yoga e mayre enen kadi sen ndaari e oɗo zaman en tawa julɓe hewɓe kono way hannde ko waɗi si tawi qur'anare nden fontama innama ko woni e mayre koye yo ndaare julɓe ɓe tawata ɓen ko nodditiɓe ka islamu wonɓe gollitirde ɓen ɗum no haaniri sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam fontama yo ndaare e nodditiɓe ɓen ka islamu ko homɓe woni gollitirde ɗum ɗon no haaniri ɗum no ko hunde nde fottanɗen fanɗay wonɓe wadde ɗum fanday wonɓe wadde ɗum ko pelletle hay e gooto e meɗen sikkitaaki wonde malore meɗen nden fof ko jogitagol ɗum ɗon no ardi noon no nelaɗo alayhi salatu wassalamu holliri noon ko ɗon woni laawol meɗen peewal ngal allahu tabaraka wa taala o holli en wonde ñentinirgal meɗen moƴƴungal ngal ɗum ko e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si innama noon ñentingol ɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waɗa cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe makiri noon rahimahullah ɓe maki si innama attaassi binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko fi'lu ma fa'alahu kama fa'alahu wa li ajli annahu fa'ala ɓe ɗiɗo piiji ɗi tabita goo ko waɗugol kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ko ɓe waɗi kon tawa an neɗɗanke on e kaaɗo diina allahu tabaraka wa ta'ala a diininorta siwana ko ɓe diininori kon ɗiɗo piiji ɗi tawata ko ɗi jama on sinci piiji ɗi tawata jama on haldi fotti ɓe ukki e kaaɗo diina ko tawata nelaɗo allahu on jalla wa ala yottinaali ɗum sahabaɓe maɓɓe ɓe rewiraali ɗum allahu tabaraka wa ta'ala haysi tawi hawri yimɓe leydi moɗon ndin fof haldi fotti ɗum ɗon kadi koko allahu rewirte walla haysi tawi hawri bolonda moɗon on fof haldi fotti ɗum kadi koko allahu rewirte madama nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe rewirali ɗum allahu azza wa jalla a rewirtamo ɗum ɗon ɗum woni fi'lu ma fa'alahu ndara ka dina allah tabaraka wa taala tawa ko eɓɓotoɗa ko e nelaɗon alayhi salatu wassalam kama fa'alahu tawa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no ɓe warri noon kadi ko non warrata a waylata noone no ɓe warri noon si goɗɗo ari wi'ima hihiɓe waɗi kono ni kadi no warre madama kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no ɓe warri noon no windi ɗaɓɓitu no ɓe warri noon rewra e ngol ɗon laawol warra noon wa li ajli annahu fa'ala tawa ala waɗirde kadi fiitunɗa faala wadde ma fi a yii yimɓe no wadde ma fiiɗa faala yo jama o wi'u kaari no kelɗi tawa ko wonna warrude ko sabu nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe waɗi ɗiɗo piiji tati siɗi timmi e ibnu adama haray o woni ñentinɗo nelaɗon alayhi salatu wassalamu hattirde ñentingol ɗum woni fi'lu ma fa'alahu waɗugol ko ɓe waɗi kon a memataka diina ko ɓe waɗali haysi aduna on fof coobi ɗum ɓe laɓini kama fa'alahu wano ɓe warri noon si tawi goɗɗo gon ari wi'ima wonde a nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe wanno hunde kaari dey kono na noon ni ɓe warri ndi kadi noon no wawa gasude haray ɗaɓɓituno kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe warri no warra noon tammum ɗum wali ajli annahu fa'ala tawa a warrali siwana sabu tawde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi ko ɗum ɗo wiyete haqiqatu ta'assi binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum jomi meɗen tabaraka wa taala wi e aya goo wonde la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi ko onon yo yimɓe gomɗinɓe wata o wonu yeeso allahu tabaraka wa taala e yeeso nelaɗo makko on alayhi salatu wassalam mana muɗum wata o wonu yeeso deftere allahu tabaraka wa taala nden wono yeeso sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam tawa ko qur'ana on e sunna on ñentinta on wona onon ñentinta qur'ana e sunna si tawi goɗɗo waɗi qur'ana e sunna ko kañum ñentintamo kanko neɗɗo o unoto o halko amma kala neɗɗo ñentinɗo qur'ana e sunna bila shakkin wala raybin o feeway kanko neɗɗo on o hisa kono si tawi o ɗetti qur'ana e sunna o waɗi ɓaawo makko kanko neɗɗanke on o wi wonde ko ɗiɗo woni ko ñentintamo na kanko ñentintamo o ɗaɓɓani hoore makko laawol goo sikke ala ngol ɗon laawol makko ko laawol cheytane yankewol si goɗɗo on mbi qur'ana
o ɗurike sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi o settanay hoore makko laawol walla o jokkay laawol settangol lundingol ɗin ɗon piiji ɗiɗi kanko neɗɗon alaka o fokkiti si wona e halakuye amma si o ƴetti qur'ana e sunna o wari ɗum ɗo yeeso makko kanko neɗɗon o ɓorni ɓoggol ka dande makko o fiɗi e ɗiɗo ɗiɗi tawi ko ɗiɗo woni mo e ɗowde ko sikke ala kanko neɗɗon ko laawol yahaygol ngol ka allahu azza wa jalla o woni yaademo ɗum allahu wi la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wata o wonu yeeso deftere allahu nde woni ndeɗo qur'anare waɗon nde ɓaawo moɗon wata o wonu yeeso sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu waɗon mo ɓaawo mum ɗum abdullah ibni abbasin radiallahu anhuma ɓe maaki kafirugol on aya la taqulu khilafa alkitabi wassunnati wata o wowlu ko lundi kon deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam si tawi hawri on jooɗike ko bolonda on woni wallinde sharia wata on joɗɗi nder ton sharia mo tawata himo lundi deftere allahu nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kala shariyaji ɗi ɗettoton siɗon faala yo hoɗo moɗon ngo yaaru yeeso hiɗon faala yo yimɓe moɗon ɓe yaaru yeeso ɓe towa ɓe tedda haray wakkile kala golle ɗe watton ɗen ɗe yaada e deftere allahu nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa shariyaji mon nden o wallinta ko lundi ɗum ɗo imam alqurtubi ɓe maki rahimahullah mana si innama wonde la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih ɓe maki mana muɗum ko la tuqaddimu qawlan wala fi'lan ala qawli llahi wa ala qawli wa fi'li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kama imam alqurtubi ɓe maaki wonde mana o wata on ardin konngol wata on ardin gollal e dow deftere allahu nde wata on ardin konngol wata on ardin gollal e dow maaku nelaɗon alayhi salatu wassalamu e gollal maɓɓe ngal kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kono hannde sen taskike en tawayno fanɗi e meɗen memminayɓe muraduɓe inna yiltitoɗen daren ko honno nelaɗo meɗen on gerduno sallllahu alayhi wa sallam nono fanɗi e men bal yimɓe men si tawi arindirani jama on ko maɗɗi kon ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko jogiti kon komin en marno aadaji kono min acciɗi ka amen min ari min tawdi on e goɗɗi en golla e hoore ɗin ɗon kono amma wi'ugol wonde haray min ari ka moɗon deftere allahu nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓangini ko yehen e hoore ɗum ɗon ɗum ɗo no fanɗi yimɓe wowlayɓe ɗum bal yimɓe ɓe tawata ko wowlayɓe ɗum ɓen ko ɓuri heewde si ɓe wowloyi ɗum ɗon e nokkeli goo ko nokkeli ɗi ɓe ŋiñete nokkeli ɗi ɓe aybinte nokkeli ɗi woɓɓe goo ɗayete hay konko naɓunoɓe tawana fi dey hiɓe wowli ko lundi diina allahu kanko ɓaahi ɓe inni yaren ko allahu tabaraka wa taala tabintini konka qur'ana makko e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalamu no yaarino ɗum ɗo ko tana nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam joomi meɗen wona o ɓangidiri noon himo waɗɗini kala yimɓe ɓe o immini nelaɗo e maɓɓe koyoɓe ɗofto on ɗon nelaɗo o ɓangini non wonde oɗo nelaɗo makko alayhi salatu wassalam ko oɗo ɓuri tentude ɗoftagol waɗi noon nelaɓe ɓen fof no mawni kono ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓuri mawnude allahu azza wa jalla o wi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillahi o wi minen men nelali nelaɗo hay e goto siwana ko fiyo o ɗofte kanko nelaɗo on hara o lundaka so innama atta'atu mana muɗum ka haala arabe ko ɗum woni almuwafaqatu hawrodirgol feppodira hara luutodiraka so innama ta'atu rasuli sallllahu alayhi wa sallama cheikh fausani ɓe maki mana muɗum ko imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi ko jokkugol waɗɗito ɗiɗo yamiraji maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɗi ɓe yamiri ɗiɗo yamiraɗi maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɗi ɓe yamiri neɗɗo on jokka ɗiɗo o jogito ɗi kanko neɗɗon o ndaara haɗoje maɓɓe ɗen ɗe dendagal majje o woɗɗitoɗe hara kanko neɗɗon o hayfinani ɗen haɗoje nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗo wiyete atta'a ko ɗum ɗo wiyete ta'atu rasuli sallllahu alayhi wa sallam wona nodditagol tun inna min miɗo ñentini nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa finde moɗon nde wona wotere dewe moɗon ɗe wona ɗe goote jikkuji moɗon ɗi wona gootu
neediji moɗon ɗi wona gootum laawol moɗon ngol walla laawi moɗon ɗi wona laawol gootol woni ngol jokkuɗon si tawi neɗɗo on himo ñentiniɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗiɗi limuɗen ɗo fof ko ɓe o feppodira e maɓɓe e majji konko wiyete noon ɗoftagol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si tawi hawri oɗo ɓiɗɗo adama no faala yurmede ka allahu azza wa jal himo faala yiɗede ka allahu azza wa jal ko ɓe kanko neɗɗanke on o eto o jogito ɗum ɗo si a lutoniri e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama sikke ala ɗum wonay sabu ha allahu tabaraka wa taala tikkanama ko waɗi koko o waɗɗinma saliɗa allahu azza wa jalla o wi ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayran wa ahsanu ta'wila allahu azza wa jalla o wi hey ko onon yo gomɗinɓe ɗofte allahu joomi moɗon ɗoftoɗon nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɗoftoɗon ɓeeɗo ɓe tawata ko ardiɓe fiyakuji moɗon ɗin ka sengo dawla kañumma e ka diina lamɓe ɓe kanko allahu tabaraka wa taala o lammini e dow moɗon ɓen ka sengo dawla moɗon e ka sengo diina moɗon fodde ɓeeɗo yamirali on ko lundi kaɗo diina islam ɗofteɓe allahu azza wa jalla o wi wa in tanazatum fi shay'in si tawi hawri on ari lurrude hakkundaji moɗon on pooɗodiri onon julɓe ɓen ɓeeɗo wi ko ɗum ɗo moƴƴi ɓeeɗa wi ko ɗum ɗo moƴƴi allah tabaraka wa taala holli en laawol ngol rewe o wi wa in tanazatum fi shay'in ko tawata no heewi ko watta hakkunde julɓe ɓen lurral ɓeeɗo wiya ko ɗo ɓeeɗa wiya ko ɗa ɓeeɗa wiya ko ɗa kanko allahu o wi si ɗum ari yande hakkunde meɗen jomi men holli en laawol wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasuli o wi rutte kañum lurral moɗon ngal honto ka deftere allahu azza wa jalla woni ndeɗo qur'anare o wi wama ihtalaftum fi shay'in fa hukmuhu ila allah kanko allahu o wi kala ko lurruɗen hakkundaji meɗen fi diina si tawi ko gonga on faala ɗe yi'ude hara goto e meɗen wi'ali ko feere muɗum nde walla faale muɗum nde yarata allahu wi ñawore mum nden no ka deftere makko on noon ko nde tibyanal li kulli shey kanko allah tabaraka wa taala o wi nde ɓanginani en kala ko tawata ko hato jinɗen e muɗum fiye wonu e ngal ɗo peewal yehen ka makko kanko tabaraka wa taala o wi go rutte ɗum ka deftere makko wa ila rasuli e faade e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ka gurdam maɓɓe tawi ko kamɓe tigi yahanteno amma ɓawoɓe feƴƴinde ɓe lontini goɗɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗum woni sunna maɓɓe on farudduhu ila allahi ay ila kitabillah wa ila rasuli fi hayatihi ila shakhsiyatihi wa bada mamatihi ila sunnatihi sahiha ayi koye ruttu ɗum ka deftere allahu rutten ɗum e nelaɗo alayhi salatu wassalam fewno ɓe wuruno sahabaɓen koye maɓɓe tigi yahayno amma ɓawoɓe feƴƴinde koye ruttu e sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam moɓe lontinani en on ndare moƴƴa oɗo aya kanko allah tabaraka wa taala o yamiri en ka arande laawol woyen ɗoftomo kanko allahu ɗoftoɗen nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka sakkitore kanko allahu tabaraka wa taala o holli en si tawi hawri goto kala e meɗen ari o wi hunde kaari ko ɗum ɗo nabataka allah oɗo wi ko ɗum ɗo moƴƴi oɗa wi ko ɗum ɗo moƴƴi oɗo wi'i ɗum ɗo no dagi oɗa wi'i ɗum ɗo no harmi oɗa wi'i ko ɗum ɗo woni sunna oɗa wi'i ɗum ɗo ko bid'a kanko allahu azza wa jalla o holli en ka yiltoɗen ɗum kaka deftere makko e ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ko tawata hande ɓurɓe ɗuɗude e meɗen ɓen hucci ɗin ɗon piiji ɗin ɓurɓe ɗuɗude e yimɓe nodditiɓe ɓen ka islam hande qur'ana kañumma e sunna ɗum ɓe nana e woni no wowle amma yoɓe yiltito e muɗum ɓe inna wonde fiyakuji maɓɓe ɗin ko ton woni ko ɓe jogoyta ko yimɓe seeɗaɓe ndo ko yamirore makko kanko allahu ko faridba mo o farli kanko allahu jalla wa ala ko wana noon o wi ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu amalakum
allahu wi hey ko onon yo gomɗinɓe ɗofte allahu on ɗoftoɗon nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wata on bonnu golleji moɗon ɗi waɗi neɗɗo si ari o luutodiri e allahu azza wa jal o luutodiri e nelaɗo alayhi salatu wassalam golle makko ɗe moƴƴay ɓe moƴƴata ko waɗi nelaɗo ma kadi en ka hadis yumma men aichata radiallahu anha wonɗo ka sahihayni ɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ka riwaya ɗimmo ɓe maaki man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun ɓe maaki kala neɗɗo golluɗo gollal e kaɗo diina allahu azza wa jal tawi min nelaɗo moɗon on mi yawirali ngal gollal min nelaɗo moɗon on mi waɗali ɗum ɗon gollal makko ngal ko ngal laɓa e yeeso yimɓe ɓe wo ko ngal ɗuuɗi e yeeso yimɓe ɓe wo allahu subhanahu wa taala jaɓata ngal ɗon gollal ko ruttetengal faade e golluɗo ngal on ɗum waɗi si allahu wi wala tubtilu amalakum ay bi mukhalafati llahi wa rasulihi sallllahu alayhi wa sallam wata on bonnir golleji moɗon ɗi luutodirgol e allahu jalla wa ala e luutodirgol e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗo kadi ko aya mo kanko allahu o waɗɗini e dow meɗen yentingol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e aya go o wi ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kanko allahu o wi ko onon yo gomɗinɓe ɗofte allahu tabaraka wa ta'ala ɗoftoɗon nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wata on ɗuuro nelaɗo makko on wata on huccitu nelaɗo makko on wata on lundo nelaɗo makko on wa antum tasma'una tawale hiɗon nande ko wona ɗon e noddede ko wata on luutodir e oɗo nelaɗo makko kanko allahu azza wa jal o wi wa atiu llaha warrasula la'allakum turhamun ɗofte allahu ɗoftoɗon nelaɗo makko alayhi salatu wassalamu fi wonɗum fi yo yurmine si ɗum faala yurmede ka makko kanko tabaraka wa ta'ala ko yo yiltito jogito ɗon ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe addi kon oɗum waɗi si o wi wonde wa ma atakum rrasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nelaɗon muhammad alayhi salatu wassalamu addani on kon jogite ɗum wata on willo ɗum wata on huccitu ɗum wata on aykin ɗum wata on ɗuuro ɗum jogite hattirde jogitagol o wi koko ɓe haɗi on kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu haɗite hattirde haɗitagol hono enen hande ko ɓuri heewude kon taw no heɓo e mawɓen tigi no heɓo e sukaɓe ɓen kadi wi'ugol wonde kañum ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu addi kon hay si neɗɗo o wowlali ka ɗengal kono alhaali makko on si darama tawa no luutodiri few ka no luutodiri sina ɗum neɗɗo si tawi hawri ko o gomɗinɗo haqiqatan hara gomɗinal makko ngal no selli hingal timmi ko neɗɗo mo andanɗa hoore mana nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko addi kon no yonamo si tawi lurral yani kala ka ngal yani innama ndaren ka qur'ana e ka sunna tawa ɓernde makko nden no waali kanko neɗɗo on ɓernde makko nden nde dimbata ko fi ɗum ɗon allahu jalla wa ala o waɗi ɗum sharti fi gomɗinal oɗo ɓiɗɗo adam kanko allahu o wi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima o wi kanko allahu o wondiri hoore makko o wi mi wondiri joomi maɗa ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe wiwɓe jentinima wiwɓe ɓe gomɗinima ɓe gomɗinta gomɗinal haqiqa yankowal ngal tigi timmugal ngal tigi haa ɓe ñaawinorama annelaɗon alayhi salatu wassalam tawa ko ñaawuɗa ko yonay ɓe si tawi a wi hunde kaari no dagi ko ɗon ɓe wonata si a wi hunde kaari no harmi ko ɗon ɓe wonata si a wi hunde kaari no waɗɗi ko ɗon ɓe wonata si a wi hunde kaari no aña tawa ɗum ɗo no walaniɓe ka ɓerɗe maɓɓe thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt tawa diina ka adduɗa kan e ñawore ko ñawuɗa kon an muhammad alayhi salatu wassalam tawa ɓe heɓali ɓittede ka ɓerɗe maɓɓe saabu ɗum ɗo sawa finelaɗon alayhi salatu wassalam sunna maɓɓe ɓanginama ɗum yahama e muɗum tawa neɗɗo on monaki tawa neɗɗo on tikka tawa neɗɗo on ɗum mettamo hara himo welti wa yusallimu taslima ɓe jebbilano ɗum kadi hattirde jebbilagol ɓe jaɓa tawa ɓe wikkaki ɗum ɗo neɗɗo si heɓay gomɗinal ngal tawata ko landagal ngal ka islam gomɗinal timmugal ngal ka islam gomɗinal sellugal ngal ka islamu ko ɓe o jogo ɗum
hoɗum o tabintini aya goo inni innama kana qawla almuminina ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum almuflihun. allahu wi ko woni konngol ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe kamɓe si tawi ɓe innama hey are e deftere allahu nden e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam enen koye ɗum ɗon woni ko yaaten e muɗum allahu wi konngol gomɗinɓe ɓen kamɓe koyoɓe innu sami'na menen men nani wa ata'na men ɗoftike yehen e ngol laawol no waalani men few men ɓittaaki o wi wa ulaika humul muflihun ko ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko maleteɓe ɓen ɓe tawata ko fanɗuɓe men hannde yimɓe maleteɓe ɓen si ɓe noddama e qur'ana e sunna ko yoɓe wiw sami'na men nani wa ata'na men ɗoftike rewen e ngol ɗon laawol ko en gooto e muɗum lurral ala hakkunde meɗen lurral hay e hunde yanata hakkunde meɗen men tikkana on men monanaki on o yawaaki men ko nodduɗon en e muɗum kon ko ɗum woni laawol ngol tigi amma lundagol ɗum ɗon tawa neɗɗon si noddama e qur'ana e sunna o ɗuuroto si o noddama e qur'ana e sunna gite makko wojja si o noddama e qur'ana e sunna o tikka si o noddama e qur'ana e sunna tawa yeeso makko ngon o ñirɓinaygo ngo niɓɓita ngo ɓawla kanko neɗɗon o seytina allahu azza wa jalla holli en ɗum ko sifaji yimɓe naafigi ɓen wa ida qila lahum ta'alaw ila ma anzala allahu wa ila arrasuli ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sududa allahu wi si ɓe innama are ka deftere allah are ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ayyay naafigi ɓen kisan hiɓe daroɓe ɗuuroma hattirde ɗuuragol ɓe tikkanama hattirde tikkangol ɓe monanama hattirde monagol bal ɓe kontama ko a neɗɗo bonɗonede ko a neɗɗo mo tata ko a lancowo ko a neɗɗo mo andanɗa hoorema a moƴƴaka nder bolonda ton si a woni toon bolonda o yarata yeeso tayle gomɗinɗo haqiqatan si allahu e nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe suɓike goɗɗum ɗamari ko suɓoɗa ɓawa ɗum ala ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim allahu wi alana hanana daganta ko gomɗinɗo gorko e gomɗinɗo soddiɗo si allahu e nelaɗo makko on ɓe ñaawi goɗɗum ɓe suɓanike ɗum mofte ɗen nde kanko e hoore makko o arata o ɗaɓɓana hoore makko laawol gongol wonagol ɗon laawol ngol wonagol ɗon laawol ko fi on ɗum hannde yimɓe ɓe tawata ko nodditiɓe ɓen ka islamu ɓurɓe ɗuɗude ɓen hucci qur'ana e sunna ɓe faami si tawi ɓe hettoto ɓe faami si tawi leyɗe maɓɓe ɗe yaara yeeso ɓe faami si tawi gurdam maɓɓe ɗam welay ɓe faami si tawi gurdam maɓɓe ɗam ɓuttay ko ɓeɓe terto qur'ana e sunna ɓe jokka ɓeɗo heferaɓe alyahudu wannasara fi honɗum yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bomɓe yimɓe ɓe tawata ko yawiɓe allahu azza wa jalla naaren alyahudu e yawre muɗum e hedde joomi meɗen tabaraka wa ta'ala dariɓe wi'i wonde allahu tabaraka wa ta'ala no mari ɓiɗɗo allahu azza wa jalla o wi qalat alyahudu uzairun ibnullah alyahudu dari wi'i wonde uzairu ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe alyahudu ɓe dari ɓe wi nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu menen komin ɓiɓɓe allahu tabaraka wa ta'ala komin yiɓɓe makko waliyaɓe makko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wonde lam yattahid waladan kanko allahu azza wa jalla o jogitake ɓiɗɗo o wi lam yakun lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad o wi kanko allahu o jibinaali o jibinaka o ala yerujo hay e gooto kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi mattahada sahibatan wala waladan o jogitaki ɓengu o jogitaki geɗal jo ɓeɗo darike ɓe wi allahu azza wa jalla no mari ɓiɗɗo allahu holli en ko konngol janol molanagol asama'uji ɗin no tikki fi maggol leyɗe ɗen no tikki fi maggol pelle ɗen no tikki fi muɗum o wi wa qalu ittakhada arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani waladan wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal ardi illa ati arrahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda allahu wi wonde ɓeeɗo darike wi allahu joomi mon no mari ɓiɗɗo alyahudu inni uzairu ko ɓiɗɗo allah
nasara wi almasihu isa ibnu maryama ko ɓiɗɗo allah. kuffaru qurayshi inni almalaikatu banatullah. allahu wi laqad ji'tum shay'an idda, ko pellet on addi konngol ngol tawata ko mawngol. allahu wi takadu samawatu yatafattarna minhu, asama'uji ɗin ɗi ɓattinoke ɗi eɓɓino nde ɗi feccoto ɗi sama e hoore ɓe ɓe halko. kanko tabaraka wa ta'ala o holli en wonde asama'uji ɗin tikki, kandi asama'uji ɗin ɗum ɗo hewtaniɗi e nokku mo tawata ko molanaɗo. takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu l ardu, o wi leydi ndin kadi eɓɓi kayri kadi nde kayri tigi ndi feccoto ndi moɗa ɓeeɗo sabu tikkere ko ndi tikki kon. o wi wa takhirru l jibalu hadda, pelle ɗen kadi eɓɓi kanɗi tigi, kanɗe pelle ɗen ɗe ɓattike nde ɗe muncitotoɗe yana e hoore ɓeeɗo ɓe halko. fii honɗum an da'u lirrahmani waladan, fii honɗum ko fii ɓe inni wonde allahu azza wa jalla no mari ɓiɗɗo. enen hannde yimɓe ɓe tawata asama'uji ɗin no tikkani, leyɗe allahu jalla wa ala ɗen no tikkani, pelle makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala no tikkani, itti e sikke kanko, itti e sikke malaikaɓe makko ɓen. enen ndaren tawen hannde en ala almamiɓe, en ala ñentinteɓe siwana ɓeeɗo wiwɓe wonde allahu no mari ɓiɗɗo. ɓe darti kamɓe yahudu ɓe wi wonde inna allaha faqirun wa nahnu agniya. ɓe wi allahu azza wa jalla wo ko o baaso, ko kanko haton jini e maɓɓe, ko kamɓe woni alɗuɓe ɓen ɓe ala haaju e makko kanko allah. allahu subhanahu wa ta'ala mo tawata kanko woni alqayyum المقيم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره الذي لا يفتقر إلى أي شيء وإلى أحد وكل يفتقر إليه. on allah tabaraka wa ta'ala daroɗo hoore makko mo tawata o haton jina hayye gooto, ko o darnuɗo kala ko wonamo gooto wata wonde ɓaawo makko. kamɓe ɓe daroɓe inna oɗo allahu tabaraka wa ta'ala wonde ko o baaso, ko kanko haton jini e maɓɓe kamɓe ko ɓe alɗuɓe, kamɓe ɓe haton jina e makko kanko allah. ene wiyen ko ɓen faalaɗen ñentinde. ɓeɗo alyahudu dari ɓe wi wonde yadullahi maglula, ɓe wi jungo allahu ngon ko kolmbigo, mana mum wo kanko allahu mo wuddi o okkata. ta'ala allahu jalla wa ala amma yaquluna uluwan kabira. ɓeɗo e hoore muɗum tawa enen ko ɓeɗo woni ko wiyeten en ñentinay, ko ɓeɗo wiyeten ko kamɓe wonanta e yeeso. kala ko ñalli ka maɓɓe weetay ka meɗen, walla kala ko weeti ka maɓɓe hirday ka meɗen. enen konto fokkituɗen. kadhalika nasara, ɓeɗo kadi e hoore maɓɓe ko yimɓe ɓe tawata ko yawiɓe mo kanko allahu azza wa jal. dariɓe wi wonde annabi isa alayhi salatu wassalamu ko geɗal allah. woɓɓe e maɓɓe wi wonde ma allahu tagi isa ha gasi, kanko allahu jalla wa ala o tippi o ari o naati e ɓandu isa ɗum ɓe wonti gooto. ɓe dari ɓe inni inna allaha huwa almasih. woɓɓe e maɓɓe dari inni wonde annabi isa ko ɗimmo allahu tabaraka wa ta'ala wattude e jibrilu, ko ɓeɓeɗo tato rewe, gooto e maɓɓe tu gaynata. allahu wi laqad kafara alladina qalu inna allaha salisu salasa. o wi laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasih. allah tabaraka wa ta'ala moɓidiri shirkayɓe ɓen e alyahud kañum may annasara. o holli en kala tagore nde o tagi kanko tabaraka wa ta'ala ko ɓeɗo ɓuri bonde. allah subhanahu wa ta'ala o wi inna alladina kafaru min ahli lkitabi walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharru lbariya. allahu wi ɓeɗo yedduɓe e alyahudu kañum e annasara e ɓeɗo yimɓe shirkayɓe, kanko allahu azza wa jalla o wi wonde ɓe ko yimɓe ɓe tata ko natoyayɓe ka yiite jahannama, ɓe lutta ton. si ɓe maayi e konko ɓe woni e muɗum ɓe tuubali ɓe rutti, ko yimɓe weeroyayɓe jahannama ɓe rutta ton. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi ulaika hum sharru lbariya, wo ko ɓeɗo ɓuri bonde e dendangal ko o tagi ko. ene ko honto sukaɓe islamu ɓe woni, jiwɓe maɓɓe e worɓe maɓɓe, ko honto jongalleɓe ɓen ka islamu woni, mawɓe maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe, ko honto mofte muhammadu ɗe woni alayhi salatu wassalam.
tawi hannde ko alyahudu e annasara wonanta e yeeso sunna nelaaɗo meɗen o alayhi salatu wassalamu e qur'anare joomi meɗen nden haaju men ala e muɗum wiyen hiɗen faala hettare hiɗen faala ɓuttu hiɗen faala teddungal hiɗen faala alyahudu e annasara ɓe allahu tabaraka wa taala ɓanginani en wonde ko ayɓe meɗen laaɓuɓe o wi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an allahu wi ɓe ko faala yahudu e nasara ko si tawi o yedday wonton heeferaɓe wona ɓe woniri heeferaɓe noon wonon gootum e enen en sikkuɓe fewjanayi en moƴƴere e enen en sikkuɓe fewjanayi en peewal e enen en sikku ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata ɓe wonanayi en sabu haa yehen ka aljannaji allahu azza wa jalla yimɓe ɓe tawata hay wahyi on fewndo tippoto e nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yiɗano ko moƴƴi tippo ma yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha allahu wi alyahudu kañum may annasara e ɓeɗo shirkayɓe ɓe ala yiɗude yo joomi moɗon tippin ko moƴƴi e hoore moɗon ɓe faalaka yo allahu wahyinan on sharia newiɗo yo allahu wahyinan on sharia mo tawata ko labaɗo ɓeɗo ɓe tawata ɓe añanni en sifa nguɗo ngaygu ɓeɗo ɓe tawata ɓe faalaka en joomi meɗen tabaraka wa taala wi ya ayyuha alladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utu lkitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin o wi fa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim allahu wi hey ko onon gomɗinɓe si on jokki alyahudu kañum may annasara ɓeeɗo ɓe wurtayon ɓe itta on e laawol allahu ngol ɓe watta on heeferaɓe o wi ko honno non jokkirton ɓe wonon heeferaɓe allahu azza wa jalla no neldi on wa qur'ana kanko allah tabaraka wa taala mo addani on wa muhammad alayhi salatu wassalam ko honno accirton qur'ana e sunna muhammad o alayhi salatu wassalam jokko e yahudu kañum may annasara wonton heeferaɓe o holli e wonde ɓe fowtota ko jemma e ñalorma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun allahu wi yahudu e nasara ɓe ala on fowtanade ko onon yo julɓe jemma e ñalorma bimbi e kiikiɗe huttaji maɓɓe ɗin fof ko honno ɓe waylirta kaɗo dina islamu ɓe ittaka e muɗum ɓe yettikele ɓe wawi ɗuɗuɓe ndaare jiwɓe julɓe no wayi e yaasi hannde ndaare ɓornateeri ɓiɓɓe jiwɓe ɓe tawata ko e galleji alajjiɓe hajjaɓe ɓe woni yaltude ndaare ko e ɓee ndaaron deedi ɓee ndaaron becce ɓee ndaaron ɓabbe ɓee alyahudu ɓortiɓe jilbabu mo allahu jalla wa ala shar'inani ɓe on kañum may annasara ɓe ɓorniɓe ɗiɗo coñci maɓɓe cheytane yankoji ɓe jebbilike kadi e hoore ɗum jongalle ɓe buy yi'i ko ɗum ɗon laba nene ɓe buy deƴƴi e hoore ɗum ɗon bandiraɓe buy deƴƴi e hoore ɗum ɗon musidal ngal no yaade e hoore ɗum ɗon hay e hunde lurratake nder ton hay congi immotako ka jooɗi ko si goɗɗo ɓornike coñci ɗi allahu azza wa jalla shar'inani mo ɗin ko ɗon tana o membinoto e nder bolonda ndaare sukaaɓe worɓe julɓe no wayi e yaasi hannde ndaare pembe ko ɓe waɗi e koye maɓɓe ndaaron jolokooje ko ɓe waɗɗi e daaɗe muɗum ndaaron jawe ko ɓe waɗi e juuɗe muɗum ndaaron ɓe no yuppiri tuubeeli muɗum sukaaɓe julɓe ka worɓe e ka soddiiɓe ɓe tawata aksaruhum la yuqimuna salah ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓen si noddinaama ka juulirde allahu ɓe noototaako si tawi tambirru waɗi hito ñamakalajo waɗi hito ɗum ɗo ɓe aray tawa muz'inin ko ɓe yimɓe ɓe tata ko wonɓe e yaccade wonɓe e tinnade tawa ɓerɗe maɓɓe no waali si innama wonde fi diina allahu kan no wowlede ɓe tippirta ton koye ngal ndaren duɗe ɗen ka diina kan jangeteɗon hande yeru jiwɓe e worɓe wonɓe yaade ton ɓen ndaren duɗe ɗe tawata ko duɗe adunayankoje ɗen kañum ko honno woni heewirde heeway ha woɓɓe daro ka fenêtre ji tawa ɗum ɗo jongallejo kala no wakkili ittir ko yoɓete wohimo wakkili
amma yo ɓeeɗo geɗal ɓe makko yo ɓeeɗo yawkaduɗe rijalan wa nisaa tawa ɗum ɗo kanko neɗɗanke on o wakkilaaki tawa o wakkilaaki haysi o holli ka yaasi himo wakkili kono haqiqatan o wakkilaaki ko waɗi si ɓe yahaali l'école kanko e maɓɓe ɓe hejjataka cuuɗi fii wonɗum ɓe ronkata yaade kaduɗe hejjon tun a sikku a ƴoynayi hoorema yeeso allahu azza wa jal a sikku a hollay allahu tabaraka wa taala ƴoyre e a yejjiti ɓeeɗo geɗal ɓe maaɗa e ɓe sonnaɓe maaɗa ko kalifu allahu mo o halfinma o landitoytoma ɗum yawma alqiyama ñande tawata a gaynana hoorema hay huunde ñande tawata na jawdi yooɓiɗa ñande tawata siko teddungal acca nanoɗa ka bolonɗa walla acca nanoɗa ka leydi moɗon ɗum gaynino yande ga ñande tawata an neɗɗanke on wona geɗal jomaɗa gaynantama goɗɗum ñande tawi an oɗo ɓiɗɗo adama ko yeeso joomi maɗa jalla wa ala darotoɗa ala ka dogira an a yejjiti a anditali alandoyte fi ɓeɗo geɗal ɓe a anditali ɗum ko honno enen ɓeeɗo sukaɓe accirten ndeɗo qur'anare allahu e oɗo sunnane laaɗo alayhi salatu wassalam ko woɓɓe e meɗen wonoyta mawɓe ɓen janngo ɓe sukaɓe feeñuɓe oɗo kene hannde sukaɓe ɓe pelette sukaɓe ɓe rastaji sukaɓe ɓe jolokoje kadaɗe sukaɓe yuppayɓe tuuɓe yarayɓe beere fimayɓe dorogu jiwɓe waɗayɓe zina wujotoɓe produit waɗayɓe mesji e koye muɗum ɓornotoɓe coñci feññina kala ko allahu waɗi e maɓɓe kon ka kene ene jama julɓe ɓeɗo si wonoyi jongalleɓe janngo ɓiɓɓe yaltayɓe ɗon ɓen honno wa'ata ko honno ɓen ɗon ɓiɓɓe wa'oyta heno alhaali mo fewdoɗuɗen o heno alhaali mo fewdoɗuɗen o alyahudu kañum ma e nasara eɗo jongalle no naadi mo soodi antenne parabolique mo joɗɗini ka makko o soodi écran wi moolanangi o joɗɗini ka salon tawa hiɓe mari ko fanɗi o chaine ji temedere e ko fawi mo accidi ɗum e ɓengure makko nden contrôle hay hunde ala yo alyahudu e annasara ne'uɓe ɓa ko pellet goto kala e meɗen miɗo tañƴini no qirriti ko attiɗin piiji naatude ka meɗen o kanalji maɓɓe hay ɓengureji ɗi naani way kono hannde kala feriwun daaraku ñallal ngal ɓornateri yi'andi ɗon ndin julaaɓe yahayɓe chine e ko nandi e muɗum ɓe yahayɓe moƴƴinoya sifa ɗum ɗon ɓe adda jiwɓe ɓen kadi ɓe ɓornoto sifa ɗum ɗon ko kala ko weeti ka ɓe ko ɗum hirdata ka meɗen kala ko ñalli ka maɓɓe ko ɗum woni ko niɓɓata ka men ɓe tawata noon ko e wi'aɓe yellundoɓe hattirde lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam hay fewdoɓe hawtuno e maɓɓe qibla tawi nelaɗo alayhi salatu wassalamu no faalayoɓe surtout ɗum waɗi ɓe fowtaki ɓe tori allahu azza wa jalla ha allahu sendi ɓe hay qibla allahu on sendi ɓe hay qibla enen noon hannde goɗɗo heɓa fatunde tawa ala ko ennamo siname condoléance on condoléance ko honɗum nafata on fure waaliɗo condoléance nafay fure subhanallah ronkanamo hayyo allahu yurminmo goɗɗo iila tawa ko ya wimo ate suwe ittiba'an lil yahudi wan nasara ate suwe ko ɗum nafata neɗɗo si goɗɗo iili ko alamande softede alamande cellal nelaɗo maki yo wiw alhamdulillah an wonɗo takko makko o wi'anamo yarhamuka allah yo allahu yurmine ene mo allahu yurmini iblisa wawaymo mo allahu yurmini on huɗete ka aduna mo allahu yurmini yiite memoyaymo o yawimo yarhamuka allahu wiya ate suwe atastabdiluna alladi huwa adna billadi huwa hayr kanko kadi sharia on nelaɗo maki yo wi'ane yahdikum llahu wa yuslihu balakum si o darike o wi'ima yo allahu on fewne o moƴƴina fiyakuji ma e battane ma ɗa ɗaɓɓi ɓuri ɗum yo allahu fewne o moƴƴina fiyakuji maɗa ɗin e battane maɗa ɗen fo ara fima moƴƴi kono wiwɗen o ko atte suwe goɗɗo maya ɗo yen innumo kala yo du'anomo innen 1 minute de silence ittiba'an lil yahudi wan nasara ñentingol alyahuda kañum may an nasara ko nelaɗo alayhi salatu wassalam andiraka yomo khadija feƴƴinno nelaɗo waɗali 1 minute de silence
Ja'far ibn Abi Talib ɓe feƴƴinno nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗali 1 minute de silence ko wana noon Najashiyu feƴƴinno ɓe waɗano 1 minute de silence ene ɓeɗo fof na du'a ɓe waɗannoɓe enen ko honno tertortoɗen hande qur'ana e sunna jokken alyahudu e nasara en sali janngude ko ɗum tanaji ɗi idan wakkilo ɗen anden siko peewal faala ɗen hara ko peewal faala ɗen kala ko yowdiri e reniyonji bolondaba e ko wona reniyonji bolondaba wallinen qur'ana e sunna hakkunde meɗen kala sharia ɗetteteɗo ka bolondaji yo tawlundaki qur'ana e sunna teddungal men ngal ko ɗon woni ko lundiɗen ɗiɗo wo ko jasere wonanta en yo allahu subhanahu wa ta'ala o faamin en deftere makko nden e sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam no ɓeɗo ardiɓe ɓe faamirno noon o jokkina en ɗum ɗo o danda en e boneji cheytan o danda en boneji wonkiji meɗen ɗin o danda en ɗiɗo majjereji ɗi tata ko wonɗi yiilade o tabintina en e hoore oɗo gonga ha o ɗettita en o arsika en hawrindinede e sawaba e laɓɓinalngol mo kanko allahu e dendagal fiyakuji meɗen ɗin ray fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min alcheytani والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مولى عثمان. 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 laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal